Tatari mga Inoke kataki. Okay. Ia te kitari mai kataki ke u. Anga whahu ia ne te ke hu e. Mea nau wha ai me ku pēs niku. Ha mea fo o ia ai Facebook au alfa ngatonu pe me pēs ko e lo au. Pakusai ane. Okay. Ia, tata aloe. Toru. Ua. Ta. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. University Lawe, pia MALO Mamani ai au whakapatuia, Senee hala valu laftani. Professor Inoke Fotu Hu'akau, pia professor tokita social laftani. Go whatulo watu ki he tala MALO e whanua. E pe he ki he lotu pe moe ako. Ka e ata ke whahauka e Polokalama ai Univesiale au. Pe a kou whaapa ki he ngāhi tala tuku whakahaulo e whakau motua mo e whakau whau. Pe me ono aho kilukiwa. Pe a kou whatapuatu ai whanuani. Te whito ki he matakari nana ua rāu anau tolu. A Kepitelesimi pa pehe ki he matakari talaku anau tolu a Senee. Kia a e ku whaafe ki he e whiawhini. Tai rei a Professor Inoke Hu'akau me mananga Senee. Pe a ukou whaapapa ki he tahine princesi. Ko lātou fui peka tu aho. O kune mea heni, pia mohono kāinga, pia eki ngahi haa, ko e kautaki lotu, pia moe tonga kotoa pe he tapa ke kolo pe mo mea mai. Ale reiki mo tolu ke tau Polokalama ko ia ai Univesiale au, iloa ko pia ko e tau kawe ngā ko e Kepitelesimi, pe ko Ikonomika Onopooni o ahami talu me senturi tahmalu. Ka ikai te utue whaloloa, tai tali rei a Professor Inoke Fotu Hu'akau, i he whainga maarie, pia moe malawa ke hoko ate e tau Polokalama lo au mo Mamani. Kai tuku kia Professor kai whahina ke ne kamata mai pia te matoki hoko toi pe MALO au pito. MALO pito siua whakamari whakahapa tau Polokalama. Ia ko kore peke whakamau mua katapu o si au paki Polokalama.
Kai ata peke ta whai ha ta noa si hoa koe. Koe hui ngā ke tau ki i whakarika mai ai tūkunga o tau alu kia Mamani koe i ahon. Ka tau te whito ki he mea koe ni koe Kepitelesimi koe hala whanonga whakaikonika o kou whakarea hei taimi lahi ko loki mi sinia o liberal democracy. Ko hono loki mi sinia koe ngā ue koe Ikonomika koe capitalism. Koe uho sahinga sistemi tukuangi ke au hite koe competition ke tau ataina ta koe tau mua si au hi koe nisi ke ahite ke matoa. Ihe whaka Ikonomika koe mau katoa koloa, koe mau katoa mawhai, koe ngahi ata neongo oku ki alu ia tau mau ke toko si. Kapo tau si o mata he ahontu ki he wā o lipo democracy monolog misi. Mare. E ku alu ia pe au ku haa mai rewa I Mamani he ahoni. Ta koe me a ia koe Kepitelesimi. Koe ai pe lipo democracy a ofu a. Ki he Fotunga whakasosiare, ke mauana Fotunga whakasosiare, o ku piki a te kakai te a. Koe mea au karea he kau pālangi, koe meiti ai mea koia. Koe ai pia ke mata le rei, whange te hapu kāu. Koe Kepitelesimi, ai lipo democracy. Mone ngahi ko kau. Pea ku alu ai a whakalakalaka ngahi konua ia lipo democracy. Ke asi mai no anga toto nuki tua. Te ahon. Mare. O kuikai ke mahu inga, toi mahu inga. Hanga ke hanga o mauha taimi ke ngā we a ko Ikonomika. Pea kone alua ni a pumisini ka Ikonomika o a ukiono tumu a kisiwa. Ihe kolo, Toke ka nau tolu. O koe ke noko iaha o to tonua. Pe tau foki tau tolu ia, ke lau koe a tangata communities, fuoroa. Koe totonu ia, koe mea ia a MALO. O kai ke ha totonu ia ha fo. Koe mea e koe tau alu ki ai siwa, I he taimini. Pea kue ai ngahi ulu ngāngaia o MALO. Aini ko ku hoko koi Mamani aho. Koe fie laiki peka pule anga peo laiki. Koe ku fie hanga pe ako whakatau ngahi Ikonomika whanua. Ko sanction e au. He kou pure I au e paanga a Mamani. Pa I hene a oe a ngahi whanua ki ai siu. Ko tau whainga maari e he uke ia e ngahi whanua ia. O uke. E nau to o ngā mo, nau whaunga pure mo. Pea aku nau ilo mea e hoko. Pea nau whakawhepaki ia. Ko whakawhepaki a kou whakataini. Ko whakawhepaki ke imisi koe o asi mai. O kuhangeha mani whekai ai Kepitelesimi. He kohono hoko se auhi ke mau kātoa. Pea aku toe ki te pui mea I Mamani, utake nau mau kātoa. Ke ime koe ngahi konua ia o kiua ka mani whekai ai Kepitelesimi. Ka kutau alu ki tau tolu, he kohono o sio mata, se auhi I he nunua o mea koe. He
koe putau se o mata e honi no lua me a koe ni. Koe eke holo he kakaia he lipo timokasi, pe pia i koha nau tototu te kai. Kiha me. Te alu koe a teknolosia he mea koe. Koe nau ngāwe ake nau tōu ai teknolosia. Koe nau ngāwe ake i whakalaka ai tangata. I tu unga. I he tau. Koe nau ngāwe ake nau tōu i ke control. Ke pure. Ai mea koto. Te koe mōmeni te nau kahoko te pure i koia. Ai pure koia. O tau sio he ne asina. Koe ke tō ia me e koe property right i koe political right i koe hua ngā he right nga tau tā noa mai kia he lipo timo. O he kai tō e Fotu ngā kehe ia i tuu koe ke taha. O te kei teke a o mai ngā he mea e koe ni e whakaua o mai ki ho tau whitu. Ka ko kamata hano whakatoka o. Hono whakatoka o mea koe ni. Ko i urote alue. Ai i ho whangapulu moe ha he ku kopi ke enua me ho whaama moe ha ka ke au te koe ke whekuri he ku o spao ngai whekuri ke me o mai. Ko alue nia ke tangata ke toi whawhalala pe i he ngahi puu ngā we anga ku o si wha kene o mai ene whima. Oku koe alu ko ni siua oku i kai ke ilo pe ko te ke haa mahino mai ene ue sia ki tai tolu. Ka koe hange koe tā lau koe tā noa ko o si. Koe pure anga ko Amerika wiwilahi au kito. Ka uto pehu ia hono iri para ikonomika he taimini pe tene lava o totongi hono mo ua ke ngai whonua te he pe koe te tenkwa. E mea ia o ku hoko he taimini. Ko te te hui. Te lava tā ai interest koe o kuri maha mo ua. Te ko lau tiriona mo ua. Ko kei whai atu penga he whakamore o te keike nau hanga ma puke mai ke re vai nau ikonomika. Ki hatu unga te nau lava. Kada ata osta no kai siu. Ko kaha o Mamani me mahina kaha o au tisema. Te moe ta o o ka tato. E whakate fito. Ko ha ai oho e whai i Amerika. Ke kei puke. Ai iwi koe o kuane ki he Kepitelesimi na e te ki ai ke ta ilo i hinga i tau mai koe ne hongo furua noho. Ka oku ha lahi Mamani he koe mawahe koe a Mamani koe ke o te nau tō whakatokanga koe ki he ngāwe ake paanga Amerika. He kono uhinga ngāwe ake Amerika e nau paanga ke tautea i ake ha whonua pe. Na upehe e au e siua ko tolu nge au piriona ai paanga alu usia o ku tuku he uesi te i he sanction koe. O tokila ne u koe ono me au. Piriona. Ka kai ko anau toki whai e de mea koe. Koe uhinga ia ko aluasia ina mo imitia mo mea mawahe kene. He ku nau tu nau tau o fu malohi mawhai ia o whonua koe ni kene ngā ue ake whakapaanga ke tautea i ake ha whonua ta ikonomi. Koe mea ia koe o ku hoko mai si ua ka koe. Koe mea koe tau whakatoka ngai. Ko mawae ua ai Kepitelesimi ia te moe lipo timoksi. Ko asi mai he ana ua o nga taki taha mo ona. Ka kofu koe nai kofu ake ai Kepitelesimi. Ko kamata ke vete mai ia he taimi. Ko pehe he Kepitelesimi ia. Pure i Mamani. Ko
Koe ne tain toko kua ua i ke te au hike pure. Whakarebereba ko. O kai ke toi rau e tamae taha. A lipo ki moki. O kai ke toi rau. Mo au e Kepitelesimi a vilo. I me mea koe ko mawhai. Whakalu kufua ke pure. Tangata mo mea mo ui mo pulu mo. Ha. Akau. Koe mea ua uia siua e mea koe ia. He kohai e tuu ko he foi. He foi pila mitai o lunga. Koe mea e ua ke a Mamani ahoi. O talate lusia e mo sea ina. Mo ngai fonua koe. E tarisi i hena te kai ke hilifaki ko ia hataha ke pure i mama. He osi mahino mai ka mautou ai me ai au ke whai. Kia koe kongare vai u whai kia whakapewaki. He koe mea koe na tahu ki ai. E iku o hanga he ue fise o tātu mo ua koe ne Amerika ke ngā te katauka. He Ikonomika. Taua ki tau tolu siwa. Moro ke makohi a mea tau kipanga ka te tau fuahia mo tau tau. E ko osi ofi koe market whakapaanga e ahoni. E ngā ue ake Amerika me a koto a peke puke ai mahu inga e neto. O tau holo, au te kai nemba tau holo e tau paanga si lalo. Te teke holo e nau paanga nau tolu poku nau tengua. E te tio, o tau si atu peki he mea koe o ku tau mahi noi. E tio ki ai. O te ke tua mai te mo o nia tio. E me tu o ke tau. Ka ke he ka koe mea koe o ka poini uwaki ko ka si roai koe alueni ai lipo ti moki. Ia mohon loki lisini ai Kepitelesimi ke alu o nā o ke sumutumu kia nā mawai ua. Pea asi mai e nā mawai ua na ua. Malo abito Professor Kaifahina. Koutu tala noa. Mahina abito to e hanga o whamama whai mai ai ngā hi poini. O ku fie mau ke tau toi tokanga kei. I e tai wālai foku tau wha po tala noa pe ko e tau whimo kina pe i e ngā hi mea o hoko. I o tau potu tahini pe a motonga. Ka i kai ke tau whaalo tala noa ki ngā hiwi lalahi koe ni uhange ko mea ke hanga o whaka asi mai o ne hanga o purei pe whaka uri e fo i Mamani. Ku iai pe mea ko tokanga ki ai ke ngā hipoini mahuinga o ke tala noa ki ai koe ngā hipoini mahuinga na ke tala noa ki ai ko whi lawe atu pe ke ato a whi hui ai koe. Ke uloa ki ko ho whamamafa mai ai i kai ke toe asi mai ai malohi whakataha mai ai lipo democracy mo capitalism. Ka koe mea koe na te kei mai ai lipo democracy pe koe demokalati o tawa taina. O ku malohi ange ai asi mai ai fu misini ngā ue ia e ahoni i o tala noa ai capitalism. Pe koe iwi whaka Ikonomika. Koe poine tāna ke tāna ke ai koe malohi. Aia koe malohi foki e iwi whakau tau pehe ange koe tāna ke whai ko Amerika. Pea o ku ngāwe ake fo iwi malohi a koe ia nengo hono whakawhehu i ai. Koe moe upoini pe whekau aki moe mea koe ia e kai whahina ka kou whia atu koe uloa ki o kuke pehena koe whakaukau koe a Karl Marx ai sociologist koe ia moe filosofa koe ia koe ne whakaukau whaki i he ngāhi kua ngā e pure maupe ai Ikonomika ia pane misin sino misin ia koe ia ne ongo pe koe haha toi whahinga tala noa mo toi whahinga whakauhinga i he ao whangatuku
Pa koe ku tāna ki atu koe a whehu ki ai koe hao sio ke fo i whakaukau koe ia he tau tuku whanonga mai koe ni. Pea mei he tau hao he o se tau honoa, tau hao ki he tau whakalongolongo ngā he whanua e kou roa. O tau hao mai ke hao ni. Na ke pehe nai, o ke pehe nai whakaukau koe a Karl Marx na ea taimi na e puri atua i a loki misini o toi toi. Pe koe mea ngā aue a ki pehe ngā hi pure a ngā ke teke aki ai tui whakate mokala tika ko hono mo nia ko loki misini pe whauri i he whainga whakaukau koe a Karl Marx ai ni au tau mātai a hono mo ke tala noa ki kai tuku atu e kai whaina MALO. O mai foki e Karl Marx e siua. Koe mo oni koe o mo uia i whanua. Koe tau whakakarasi, Koe wheinga ai karasi koe ki alu hake ke improve nau. Hivi koe mea whaka ikonomika. Are. Ka koe nai tuia koe fuumisi nieri o hoko ai a movewe. E ka pau te tau wheinga ke improve ke whakalelei e tau moui. Te tau ki i ofi atu ke fuumisi ni koe ni ke whai hano pure. Ane ko o mai ka nai kai ke utui au o ku whakawhotuka mai e Karl Marx ai mea ku tau sio ai he ahoni. Ke alu a Karl Marx o tala mai lai ko i production ia mo kakai ia mo whaka le volo o piki ke ho ni sini pra ikonomika au sai te ia ke au kalasi. Kana i kai te ki ai ki ne tala mai ia e kuonga e mau katoa. O hange koni tau sio ai. Ko mea ko tau sio ai tatohe tai nini na te eke a o e tala noa ia tala noa e kau filosofa ia ki ai te ara o mai e whakaukau o te mokalaki. E iai e taiti e hao asi mai o kai toi mahu inga te mokalaki. O kai ke toi mahu inga koe paanga koe iwi ia. Koe paua au tau tala noa tau tōki ai. Te koe paua koe ni ke te, koe paua ke pure ai mea koto. O hange ia hataha ua heka ia e tungu ake pilamika. Tane tā malaki e ia mea. Pena e kaka ia he tuai tangata koe misini, koe teknikare, kaka pai o. Ka koe rea au koe pata mai rai. Koe pao pare mape te upure i te moto. O tau ke haka tau tō koe iku raiti moe hama. A koe mea koe na ulawe ai koe ki are. Ki he tala noa nei. O koe ke aho raiti ai fo'i. Koe raiti ia koe mea ia ai MALO. Ai toko. Te koe mea utau sungai kai ki. Tuka mo ki to tonu mea o toi tā maraki koe toia. Koe mea ia o hoko. Siua o ku ia e tangata koe tangata koe ni koe kaku paanga investment ko o rei terio. Na Amerika. O kunehanga o he mea koe e katupu paanga. Kunehanga o sio i historia o mea koe. Hena elere mahola ni tumu ake maa. Koe pureanga ia na nao. Maku mai. Osi koia. Huma Britania moe paanga. Pauni a Britania. Koe kios mahalo ka Holland. Huma Britania. Po kuonga koia hoko tumu ake o hokio ke tumu ako Mamani. Ohi po ia. Ke huma Amerika. Ke ngahi
tekekentini. Engai tau koisi. O kutala mai hene statu whaka historia Wikipedia koi. Mea tatau mate nai toa ia Holani, mea i nai toa Ilani, ko toi mea pe o alo Amerika isia. O historical. Pea o oni lewa au a matia o tau historia. E tala he se auki koi. E tala he se auki whaka ikonomia. O kia koe me alu koe mea koe ni koe mea koe o koe whehu isi. O tau i piti pe tau tau pe hoko pe tau tolu ia hau muimuia ta pitani hai tu a koe. Koe ngahi whakitoa koe na ne tuku hifo a Holani. Koe mea pena e whai pitani. O toi tuku hifo moi. Pea koe mea tatau pe o toi whai e Amerika. Aia toi ki whakamahina mai ange e kai whahina koe hā koe ai ngahi mea koe ia na ne whae fo i wesia tuku hifo koe ia kataki. Koe tumu ati ene ngahi civilization tau whanonga mai ai. He ngahi taki o runga he mawhai whaka ikonomika o tau whanonga mai ai. Nai alu e paanga a Holani e kio. Koe paanga lahi tahaya o ngā ke Mamani i ene te whakauka. Osi ko ia, ko ia koe mea la lahi na nau whai, ko whakamore he tau, whakamore lahi he whakakonia, aia o ua ofi pe mo mea koe tau, mo hāpua whakamore. O au ke tu unga, o kuholo, une holoki e nau paanga o tōkia. Pea, koe aluatu a Pitania, o toi aluatu ia osi e ngahi tau, o hange o tuku koe o ia maalofi ange ia hi Holani i he taliko ia o no Mahina. Aluatu pea Pitania, whakahoko whakamore tā tau ki he tau moe hā. Mari, iyo. Osi koe tau hono wata tuata Amerika. Ko ngahi whanua pure ka ikonomika mamai. Toi awatu pe Amerika whai mea ta tau o tau wa o kia he aho. Ko kai ke ilawa hane whakamore o ta koe ke tō lawa to tonga he whakamore. E ku alu ne tāpa anga na e ke ilau kiriona. Tapi kai ke mea koe ngahi sero toi koe na hanga puke pa anga Amerika. Koe ngahi sero toi ia kune mau. Naka paurema te mau i ngahi sero toi koe ia. Tarite ka hapure anga koe te kai mo paanga. Koe hare hane te koe puke pa anga. Kai whahina, Palofesa, kataki ko ki hu atu, ko tala noa koe niu mahawinga au pito. Ko tā noa koe ke whakamore a Amerika. O ku tau noa whawhau tau tolu he tau whakaukau koe whonua mau paanga lahi tahai a Mamani. Pea koe ke tau whakaukau tau tolu au no paanga Amerika mo mahino, whakamore. Ka koe ke tau whaasia tau tolu ke ne whakamore lahi o awia o ova o pia kaua me ngai paanga o kune hanga no mai o kai ke ne lama tā. Toi whai mua hatala noa ke whoi poini ko ia e kai whahina MALO. Siua, o kuke ilo lau piliona koe o kune tokoni aki Ukraine. Ai? Koe no paanga ko ia koe ne no me si aina. Sai, mari. Koe ne no me si aina o ave paanga ko ia. Ko hono mo uahe a honi o kuye tau noa tiliona. Moa ki si aina. Ko ngalahi si aina. Ko ngalahi, moe ngai whonu. Aia ko toi whihi ange ai e tau tala noa ai paanga, me tala noa lahi paanga koa Amerika. Ta koe whumoa. Aia ko tau whaknai ke poini ko tā noa ki Holani mo Britania. Ai ni au tau whanonga e hala ko ia mo Amerika. E koe se hui si ua. O ku tau wako hanea.
Ikai, Ko hare wa tu unga ilo a tangata o ku te hanga yo tau fou he hala koi. Maare. Tea ko se hui o tawa ko ha mea, ko tari he aho ikai. Maare. Ko ne o ku tau kore atu ai te ofa mai. O ke iai pe kakai a Amerika ko tukunua maro. Ka ke iai le kakai nau ka ke paki ke ia ko ni ko ta kai ke nau ma o iwi ko e. Ke upure i he kakai a ko ni siua. Ka mo ni sia. Ko mea koe nani ai koe ke tuku ata whamatala o to tonu ke kakai o ta aonga ia, ke loi. Kai tahna te hei. Ko o rea ke au ka he pati ka nga tau tatau ai peku koe haha kau taha niusi o koe ka au e ai. Ko koe osi, o sampe i nga to, kai taha ka paanga. Ia koe nea ewa ku haa mai, koe ngahi kau taha niusi lahi koe ni o tala tau ka hai na moe haa siwo. Koe pure anga o kuma o mea na mo ui. Pea ku tau alu pe tau tō whange ko ti mai ko custom atonga. Ko hea mea ku hoko ke tau kau poni. Koe nau alu po ke whakalalahe mea ko nau pure e ki niti a koe pure e ki niti a koe pure e ki niti a koe. Ko a ue ke tau niti a koe whaponua. Koe ngā ue whaponi ki tare. Ko ti mea ko a siwa te tau sio ke tau tau ata. Hau ki niti a ko ka noa mai mo puhi mai e ai haa mo e haa. Ta koe kuani ko e pure ana o kulahi ka hae ne mau. O ke hea Mamani e ahoni nua. O mea ia o ke tau tō tilo au tōru ha mea he ngā he kotua o weki. He kai tō rea ha miti a. Nau no fuke nau tōru ia hage koe ni, ko se auhi ai tōru. Sai au pita. Sai whare ai tō lau tau mau e tau tōru. O ku ke nau iro nau tōru ia o mo ui whaka aho kia Mamani. Ko tae se tau a tomi pe a ngai whanua ka o peke atu. Ke nau ngā ue ake i a tomi kani kwata. He kuosisi o tau ai kakai a koe ki. Ke tō e whaauha Mamani ka whakaho o. Ke te nau o vona tō tōi he kumata ki nau hao pe ngā tōi ka wātomi. O si aho nau ngai no ko a nau tōi. Ke nau tōki a whaauha ko ngāha Mamani ka nau tōki asi mai. E kuosi lau koe mea koe na tau whakatata aki koe tangata koe o tōua. Ka ne whaau koe ka hiwa walu whaa. Koe mea koe ahoni. Au e teknolosia ia ke kai koe pūri hao mea. Koe mea koe kehe. O ngā au ake teknolosia ke mau e sahinga tangata ha mo ui e sai. Ia moho o ngā au e ake koe uhinga peke pure. Ka tā hau ke poini ko ia I ho awhe mai ki ai e kai whahina ai teknolosia. Pa koutui koe mafu te fua ia, koe poutu riki whewhekataha ia o Ikonomika pe koe Kepitelesimi koe whakalakalaka koe māma furi mai teknolosia o tau au mai emi ke tuunga au ni ai pa kuke hanga o mai ai ngahi poini mahu I ngā ai ka kou whaamu ke te hanga hulu I mai ake Kepitelesimi ai teknolosia mo mea konu tau au ki ai he koe wakai atu koe ki ai o kuto e taki pea Amerika he foi whakalakalaka ko ia o au mai emi ko ia pēni une te kei mai koe mahanohi mai ai pia mono iwi ka kou fiere o atu pia ia koe ngā ke whai maha tala noa ki ai he ne whikau aki moe pure moe MALO hi koe ai pure I e Ikonomika Kepitelesimi pia Hu'akau ai teknolosia te fito ke ngai whakalakalaka koe nio whakaos mai ki he ai tau kaka atu ai. Io, ko tau kua hipe siua. Ke teknolosia ko tau tā noa information technology, IT. Ko ta uni.
Me tau ko si te kauli. O ku tau tala noa ko te fito o teknologia o tau tala noa ki ai ko AI, Artificial Intelligence. Ko whatonga ki ai si ua ko mama mahino, ko intelligence ko ka tonga ki ai te mama mahino. Whakate ki nga tā. Ko Artificial Intelligence. Kia ku tau ilo pe tau tau ko ka mata ko ka kaida na ngā au he mea koe ni. Tapi ai kuko. Ko ka mata ke tio tau pe ai o kulahi ange a ka ilonga te hui ia. Ihe fietia. Ka mata ke nau sio nau tau he hanga he o kuau ai ngahi misini ko kai kompiuta pe. O kuau e misini ko ni he malama. Ke te hanga tāna ke ti mea kotoa pe o whekau aki mo koe. Ho ki tō onga kotoa pe. O whekau aki mo koe. O aire vai e ko tāta pe. O peisi rewa e ne hanga ai a tala ho mea. E whai ka hoko. Nei he mea ko o kune ma. Ka ko alu e teknolosia ai o koe ko tau tala noa. Ke ne lava pe o ai halau ngeau mo halau. Kone osi lava e ia, he vave koe e ne ngā ue. O toka ngā ai taha miliona, o i kakai. He ko huu pe au ke whare koroa o pe vai, o scan koe, o ke huu ke whare koroa. Kune i loia ho mea te whātau siu. O sta mai ia o te uai tene albo mea he albo ne fai moa mo ne fo ima ki ono atu. O si whakama opo ia ho behavior siu. O tala me ia e mea koe te ke whai te kaha. Te abusi o rewa ai kau mea ia. Ka koe tāna ke mea koe ia siu o koe ke to ia malu ia hau te tu. Koe he kai to ia o to o ngā pūri. Ki ha mea. I he taimi koe o ku mau wai ai ngahi pu kau taha u nau pure e mea koe. Koe mea e kou tau alta tō kea taimi ni siu. Hei ki taimi vave au pito. Ko tau alu tau tolu ke whainga uku koe mea kou te hui he taimi ni. Ko te he toki o ku nau whakakau. Ai umi siri koe. Ka ku alu e kakai o i ko whakatu tā mati he wikai ke nau whakakau. O ku whakate sito e nau ngā ue i he tau kei. Mai? Whakate sito pe he tau kei. Ai mea ko ku nau tāna ka wat moko. Whakaiteita, logarithms. Ka ku tala mai ka kai ko ni o ku tau ofi ke nau whakakau. Ai ngā isi koe. O tala mai ka kai ia koe o ku nau mawahe nei ngā ue koe ke teknologia koe. Ke la vai ia. Ko ne a pe, ko na wiwi koe ke tāna ke information. Ke nau tāna ki ni o tau hongo pulu ki o tau wanoa. Ke a o kai ke te hame ai pūri ka nau tolu mi hei wanoa ke au koma. Ko ne a ia, ka tā mai he kai koe ni, ko whakatū tā mati, ke tau tuhu nau tolu ke AI ke ne ke tonge tangata. Ka koe mea ngā aue koe ai ka kai koe ni, koe e au ke tuunga, o koe ke tō se mau tau tolu e siua. Ke mau peki tōsi. Koe whakakau Karl Marx, koe Kepitelesimi e kai whahena. Koe whakakau whaki ko hono toho. E kau taki businessi, pe koe kau pure paanga, ai kau ngā ue. O ikai ke whawhetongi tau, pe koe tatau i tala noa ki he wāhenga moe iwi o rei pā moe hawhue ngai mea koe ia. Ka hanga moa omi koe ngā koe he kuasi mai koe tala noa ia koe ki he tau tala noa whaka Kepitelesimi e makatuunga
o ikonomika ko ia ka ke te hanga moa o toi whakakau maange kuke o mai koe poine ka ai tau alu i he teknolosia i he te whito ke AI ke alu ke toi toko si iange ai kau ngā ue i ngā ue ai AI pia kuslahe o mea kune hanga ka ke te hanga moa toi hului maange e fo i transition mai koe tau hau ko ia o ku tau hau he Fotunga makehe o i Kepitelesimi ka ku tau kei ta anoa pe foko i Kepitelesimi pe o ngā o tau ke ngā o aki pe ai whakau kau. Kai me tau mawahe tau siwa me fo i loi koe no utala holo koe ai ke takaue whakapetongi. Ke takau pe whakapetongi o hao ta mai e ta hao tala mai ke whakapetongi kai mao e ne tupu ana laita. O ke mai ke ne mao e laita. Ka koe si ia ke koho ki mea, o sa ia ke ki ai. Koe uho ia o e tahainga sistemi ko neng tau au ke ai e fina. Pea o ku tae malada ko i te ea ko ia, ko fo i loi ke ia. Leo o tau ke ina, ke ai vahe tatau, ka ku alu ia ke emoji, ke loto ofa koe, o ku mao ke ta mo onu suka morale. O ku ne mao. Pea ere vaki mesi, ke mai hoki mea ke te ke ka ia e mai na ka hau. Ka kono mo oni ona siua, o si hao so i whakapetongi a ko di ke mau kato. O ku kei no hopeta tau pema na tūla koe na ia e ka maasmo. E nau sio koe ki ai. Koe alu maulahi, e koe mea koe na tau alu ki ai, he tau alu ke mau inga o e property. To tonu ke property mo umea ko ia na ne hanga o tō waki mai e ngā sio ke hoa o ke hawa ka maa. Ka koe na tula to tonu ene ko i whakawhetongi. Ko i whakawhetongi ihe Kepitelesimi ke ulahi taha pe e ku mau a i heo mau. Te aku kei pehe pe na tula ko i whakawhetongi o au ki aho. Ai ni ko asi mai he tau tu ko he aho ni ai MALO i koe ai ano ngāwe ake Amerika ka kuai poi ni mauinga na ke tau e talanoa ke ko whialave ki ai koe ko talanoa ki ngā unu mai koe asia ina molusia tau wanga maheni foke he tau wakai mei he ni o ku tau pehepe tau tolu ko Amerika pe o ku tau kau Amerika pe o fai tau tolu ka ku ke talanoa ko filosofa ko Noam Chomsky talanoa lai moia ne franga ya siana fefeka taha ne franga e fatu tamaki mo mau fai Amerika pa ko tu ke talanoa ke ngai poini fai tatau ka kumare ho talanoa i o mai a Lucia ko pe mo siaina te fito ke naua ngai fonua o na nga unu ki ke ta fa aki ko ia ka ke te hanga moa o mai ko ngā he ko i whakau whaka Amerika ia e ne ngā wea ke Kepitelesimi ke ne monopolize mo ne pure toko taha i Mamani. Aia ko i fo i poine a ko o ku kau hono whakawhepa ki ilahi e Lucia mo siaina ke uai ai ha ne pure toko taha. Neongo o ku whai e whete ke aki ai pe aku asi MALO hi ma Amerika e o mea ni i ko ngā ko ne tuk whakau tau mo ne tuk wha Ikonomika ka ke whai mai mua tala noa ke ai kai whahena ke poini ko ia MALO. Anga koe tuk a Mamani siua. Koe kofu whaka ofa taha, pulpul whaka ofa taha ko whau he tangata ke kofu aki e ke nisini, lok nisini ko lipo si moko. Mari. Haureva si aina mo Lucia mo alu ke he revolution mo hapua. Ka aku te teke na mao na hapu kofu mata lelei o hange ko lipo si moko. Mari no kia. Na kofu na ua koe taha ko socialist, taha reba ko communist. Kaya na ai, te ui ke whaka po mea kwa ke ufi ati ena. Ko tango si o ko kehe. Na teke na umau e na toe po yok nisini ko e na e mau e Amerika.
o ma'u ai ni nau feinga ki ai nau feinga ki ai ya kona na ua o ta ko no fini e ta ngau e aki o ma'u he tau tamako ta kona o ate na ua ko yo ni sini ko ya ta na kei pulu ko ni usi pe na ua mo to to ni mo tu ku te ko ai ai to sia una keke ati ta ko ne ai o kumahino mai tai ni o ku ki whakatowave ka umea koe e na ulaka koe ki e pure i kataha koe a Mamani aki e nau koua o koe ke nau ilo nau toko o tama koe o kehe na pulu o nau ngare pe au kuna lawa pa koe na hala o ma'u koe so yok ni singi na ke ngau e aki o ku pāu e nau a so ni singi e Fotu wa kehe ngare koe ulaki hala koe Amerika e mo ngai ponua wese e nau alu koe ke tatongi reipa mama e alu koe ke reipa mama ke lahi ane na umea koe mai kai ke nau whakatoka nga e nau koe alu ke reipa mama o ku ke transfer a ho teknologia o ku ke ako i ka kai ngā ue rei pa mama a se tu ko di iho teknologia. Ko inga ki loto Amerika pe ko nau ngā wea ke rei pa mama me tua. Rei pa mama me tua ko nena na wā si aina. Au ke ufonua e sia he ko pau ke a seria. O ke tola e wanoa ko ki he houa. Ho ngā ue ko noa mo o tola wanoa. Tola tolu e tamasia ina ai e Ari. Me ai o sia tua e tau ufekturi a tau tolu. O ave ki ai, saina. Ka koe foi uhinga ko foi ni atatau ke siua. Ke lahi e ku mau ho o mau. Koe ue atatau ke. Ka koe taibini kua. Koe re kōti. Koe reipa poto taha Mamani mo toko lahi o mau isi ai. Kuna lere na toko e a kōmo. Toi poto to ato ngā ue o to whakamāsi rai aki nā tō. Te koe mea koe toi haka te ngai whonua ai. Te whakafoki mai e u industry. O si mau he whonua e koe teknologia ke nau toi provide ke nau tō ai mea industry tatai nā tō. Te koe te he, koe si o koe mea koe te he. O mai e tau mea whapokna me si aina. E hanga si aina o langa kau taha tatau Vietnam. A kau taha tatau Vietnam. Te tawa mai. Ngā au e a te a koe kau taha koe Vietnam. Ka tuku au ni. Ka koe toi kau taha si aina te moia. Aia, koe whakarea rewa e lawa ke tau pehe e kai whahina na ke tala nofo ke poini koe ane nai ai neongo ku kei kofutua aki ai socialism mo communism ka kua to o atu e sia ina ai fo iloki ni sini pea molukia kai tau te fito ki se aine o ne hanga whakalakalaka aia koe kuta anaki atu pe aia ko oska toa atu ai me aia koe i he whakaukau Kepitelesimi koe ni na ngā aue aki pe kulotonga ngā aue aki hono avea e siaina o ko ngā fuka whakaukau koe na ke tānoa ke ai koe ai ke ave ai ke ai cheap labor e reipa mama aia ko kātoe u me aia o whakalakalaka e siaina ai nuku asma ia i he fo iafo kehe au pito ia pea mo e tau tala noa Kepitelesimi i he ne tuku whakaholo mai wesite. Io ka alu ke siua ki he uho koho o wheinga te lahi au ka si atu. Io. Ko foi venda ke tūri ai reipa mama. Koe. Kai ke toha ke tūri mama. Oku ke iai ke ianga
ko lithium mahalo I South Africa. O ke tangata pe siwa. Ke kia misinia. Ko fukerianga mea ko mea ia ngau ake telefoni moe hapua ai. Ke tangata pe. O kei ke nau ave hapakalaka ia ki ai. Ke alo toko ni e ko. Ke ko nau mea ko mea ta toki tuku ai Afrika. O au ki si ai na molutia. Koia. Ko historia o se ngau e ati mo ngai ponua na nau whare whakatoria lahe Mamani. O kei tatau pe me uohi ni ke kai ke aho. Koe mea siwa, o mai koe ulunganga o mea koe. Koe mea pe o kutau whaka mea pango maari e ki ai. O kuke iai e ngahi ponua o nau whake Pasika, nau pia mea koe. Ta kamata rewa ke nau mawahe nau toru. O tua ta na ohu are ku nau kua hono kanoa tāma. O mea koe whaataki holo Amerika mo ilo. Kai whaena, ka taki koe toeta minite hongo fulu. Ko tala noa koni ki he whakalaka make ai loki misini pe ko nga whakaukau whaka ikonomika. Tau pepe ko Kepitelesimi Fotu whenga se aina ke me hanga whakalaka i pakune osi lere ai. Ke hanga moa omi hanga ai whakaukau mo ngai whakatata ai fo I makehe ko ia ko tomanga tu kia ia si aina o makehe me e tau Kepitelesimi anga maheni e tau. Mahino pēni nau whakalaka e nau tome nau teknolosia hange ko nau AI, koe pe nau AI hange ko AI teke mai Amerika ka koku fiat vele ke lawe wha os mai ki ai ki he fo I o maanga I whakaukau makehe hange ko I he nau fo I whakalaka whaka ikonomika koe ni aini o kutau alu ki ai pia ke au whangatuku ai e ta Polokalama MALO. Ko ke urua pisiwa. Koia. Ko nau polisi ko nau funga ngā ue ko nau teke ati ngai whonua. Ko te fito ia he tui. Hei kai ke talawa taua ngā ue lerei ka ua ko ta atamai tatau. Are. Mo takoloa ia tatau. Ka te talawa rewa ngā ue lerei mo kie maari. O inga ke kakai e whonua. Okay. Iyo, ka pau nau awa mea ki Vietnam. Ko Thailand. Ko nau mea ula ke ai ko ai o hiki e tu unga ilo ai whonua ko ni ke tatau mo si aina. He ku whai ngofuan ho ngā aue mo poto ho I ho ngā aue mo wale. Hufanga I whatapu. Ko uho ia o Polokalama o whai si aina ko Belt and Road. Kia koe nau ai ke lere te ai kreito a o ki Inoke. Alu uta o kaito e alu taha. Kia koe whonua ko tape wa o kia e hala koe ni. Langa si aina ia mea potoa ko. So up e ngau infrastructure ko langa nau hala ko mea potoa. Ni mea lea whakakaukau e Silver Road. Iyo koe aluia koe ia kai tito ia mehe nau tui. Kai ke ula wao ngā ue ta lerei mo koe. O ka paui kai ke whakakaukau tuunga atamai tatau. Maari au witu, ia. Ko mea, ko haa mea o nau whai tai redu. Nau oa te nau tola Singapore. Ko e a ko hure koti lerei au pitoa. Tai te mo si ai aia. Ate nau tola Singapore, ko ngā Singapore aia. Ko e ario Fotu hono Univesiale. I he ngai whonua ko e langa rafu o. Are au pitu, ia. Ko ke siuha mea pehe ko whahe ue si te tau me historia ko. Ia ngahi ngā ue. Ko whakataha tāpia taha si ua ko Belt and Road ia. Koe haa koa Inoke e whuirea? Ko Belt. Ia ko Belt.
Building, okay. Pea koe ngai whonua na kai ke ki tōuia hala me o aluanga ko se whakatau atu. Mo whakalakalaka. Ua au kia e pea o tano o toki o mai na o tōru ia. Ki he ikonomika Mamani he pea o tano. Ie taimi no. Ie taimi no. Io, Ie taimi no. Ko nea kore asane ke tuko tau. Ke kure rea te pea e rou kia o hua to i kurei. Okay. Alu atu e kei tu ko ia ka ko tau mua te o te roki wa kono o mai e ngai konua. Tau ki e nau somi, e nau tau atanga o kono. Kai ke inga i ke teke e nau whakalakalaka ke alu ki hatu unga te taulanga tala noa. Ari. Ke tala noa ke teknolosia o mahino kia ko. Ke tala noa tu ke ngau industry o mahino kia ko. Ka ke mahu inga ia. Ke ko mea koe nai whai, tau se toko e whatata te sito Afrika si. Tau se tau koe taimi tau e ke te kei mahu inga ia ko kakai koe nio nau whonua po ko tau ke po e pumi koro. Ko uhinga si ai nga si ai. O kuia e nunua o alu ke whonua whakakoro ni ai ke whakatau ko i kakai koe. Aku ada nunu. Ko ia no asi mai ko Afrika mo ngai hei tu ko to apena pakonia. Ena ma hei pe ai kau papala ni me kakai tupu ai fonua ko ia na ke ai ke tatau pe a ko i ke tatau. Pe va ofi ai whakakau mai no. Pe aku ke asi lahi pe ia tau potu tahini. I kai ke loto anu sila mo Australia ke Fotu ha o mea lai whakaako whaka Univesiale i Pasifiki mo tu ke tatau mo ki nauto. Ka koe ia kai hoka atu kai whaina. Administrator nung sila ha moa. Tao ni mga fulu. Ko hai si kulu te tahana na Fotu. Mai. Ke kapau nai ka atupo uwaki ia, ene seke koe atere, seke atoa mo. Tau kei te he. Tau kei tatau pe. Ia, te tau to mu yang. Ko ne alu pe koe fo i Polokalama koe, o Hu'akau, tau ke ko moritoni. Ke a koe me a ko wako i muri o a ko i tonga. A ko i sili mo. Ko hai mena e hoko. Angai sia holoku silapa. Ke tau ngā ua te ke whaka-accounting, ke tau ngā te ke whangkime au tau kore anga. O koe i te mā ke tau ilo ka mea au tololo tongia. Koe ti heiri a ka tau ke ia nai whahe whakakolonia siua. Ki mea kotoa. Kia o kulake a lahi a Afrika. Ko toki ake main a siaina. E koe ngawe aonga e tangata koko māse tū si aina siwana ka noa si aina kaita. Ko hono malu ia si aina ke nopo ke toki langa te e ngau tolu ka ua o ane ngai ponua o wahi. Te kapau nai kai te a mao. Tau si ka toki si aina ka tau peo mo mito i si aho. Ka kuanga e maa o ane taimi ki si aina ke nau ngā ue i te nau tōku nau toki asi mai o ku kei mangau te asi ai. O huu mana toka ngata o tō kei ngai ai mo ui koe whaka ikonomi ka si ai kamo hāpua. Ka ku nau mao e taimi. He ka pau na kai ke ikai siua. Tiri lahi mo ne ngai kono ai. Mo si toki te awa te aina e ahoti o hange ko mea kono whai mito i. Ko ngā te tuko ka loro. Ko toki te he kau taha loro da ki whonua pe au skata me anga ia ai ko i ngā unau tala ko pure anga. Ko ngā hi te tuke. Ka ko ngā hi mai e ko siwa o ko. Ka koe mea taha koe poi mahina sio ke tonu ke ino hei tatana. He anga ke
ke tūkuaki o mea koe. Ko lusia ia mo siaina ko ngoponua mo tua. Sila se mo tua. Mare. O Amerika ia ko toki tau e wangi au. Te koe ha mea hoko ke te au ia tau e wangi au mo tau e lau ake. O paun ke tehe ai te au ki. Ko hoku pute pea au ko ngi eskapa koe o ke longo a holo ai. Ta e ti e no ta kei o ku mala mai e ngahi whakakau mo ngahi. O kehi. Te ke sio pe koe ke tato si aina, te ke sio ke tato lusia. O ku kehe na pihei ianau. Mahalo koe tā iwa e profesa kai whahina ko osika ko fietuko at mua ke whai maha o talanoa whaka osiki e o ku ke whaka pia talanoa ki ai ke whakakau koe ke tau, ke whahatau. Pea ku hange ka te au o ku ke na ke whaapehe, pea koe mea au asmai o ku nofu alusia te whita mo siaina, te whita ki siaina, i kai ke whakaamu ke whakamu'o ai tau, ke ai pe ke whahatau, ke ai pe ke ohofi, ke toi talanoa whaosmai a ke poini ko ia, pea moe tuu koe ni whihia whukena lusia i tau koe mo i koe, pea koe ke tau toi fu ilo e whakaiki i tuu koe ia ka koe poini ia mahino ange i ne asmai me siaina ai whainga maupea siaina ia ke ua whahatau. Hau maupea e ni ngā hifounga whakatipilometika ke mua. Ka ke whai mua hao tā noa whaoskei mo ke a whangatuko e pē ku ose tatai mi malo. Iyo, whai e tau koe ni mo ose iwi ko putini ke whainga i koe ke whai area Amerino. To hoko atu mo usia o aukia i ko lea te tito te kai sai e tau uia ki haponua. Te kai te sai ia ki haponua. Ia koe mea ai au na whainga i te i he taimi ke whakamerino. Ka au i kai ke tari e whakamerino. Ia ku pehe lusia ko mea te maua e me hao ana. Ko tau. Ko laki soti au ko ti au. O wala le va ki ai na o to e teke atu ai whakamerino. Ia koe mea ko o tehe. He oku wāre reia se ai dai mo Rusia. Ia ka awatea se ai na he koe whakamerino Mamani e sai o ua e ka naua. He una to e kake ka Ikonomika na ua he tau koe. Ko pao pare masi mua. Ko Ikonomika koe Amerika. Ko osi saki ai funga mea tau. Ko mea tau pete newa o ki ka kei Ikonomika koe Amerika. Ka koe mea ia o nau whenga tena toke whahatau hake tu. Ko uinga koe nau Ikonomika. Ke teo pegai ko whatātāpe. Nā mai tena toke ke whahatau ia hek nā mai tena toke tau contract tola tau ngeau piriona ke ai e tau wakau. Ko mea ai au nau horo ai nai ponua. Koe ai ke whai hatau, he koe tisinisi te ia o kumaua e nau pāu. Ke he mei mi ono tau mua koe ke pure ia mama. Ka koe mea e siwa tau hoko ki a kai o pa beke ke iai ha mama o kai tau pe au koa mei ki tau ponua au. O e sai, a kai whakate tito ke me tau taki koe o tuonga. E koe hata kapau te nau holo mui mai, ulahi teke tai min ke nau holo mui mai, na e hao whoka pai tempo e ahi mai te o tahi koe ni, te a pehe e fōu mai pa puani kili o skanse. O pe mau ke whakawawe ki Amerika, ke nau tala noa wha Ikonomika pe tā se e intereso nau mua. Ke whaka ai hiki koe ka tongkoloa o ku lere whaka aho koe iai ke tai.
ko pau ke alu te ai ta ko me e ko te tau whakaukau I siwa kana tai te ki whakaukau na ta Fotu ua ke inga mu a tō a mia ke pikrea Pasifiki ko neutral region ke oua te tau mu tia he kainga whakapetiki koe e koe kamata ne whakapetiki ala ta Amerika Fotu o re te Fitonga te ko taimi ko tope ko whanonga au ke lau a ka kai koni o kai ke to saha to onga a siaina ka nau to te ko luki ai te ko haare vai tau me ai whai ko hae tau ngau e au ngā ati a ka hainga whilo toi ko uhi ko ko ngau taha pesi ke tau aru o Pasifiki o neutral zone Are Lava o ngā we aki ko te tafa aki ma uaha tau lere, tau walakia, te tafa aki ko e mea tau tuku o te tau walakia, ta po mea peke tau wako, ke ngā whanua, te ko osi mawahe puoro au me mea koe ni koe, koe tuku aki a hai mo hai, tuku aki a si aina na ma ua tonga, tuku aki o puoro ai mawahe aki mea aki. Ko uinga o tau to tuhoro ai, ko kai ke ma opo mau ha tau paladilanga whakalakalaka ma atonga. Are. Ka tau ngau kope hoi ponga koe hapai holo tau ni ma. Ko mea kakai tau ma o tau siwa ha palan whakalakalaka mau, langa neongo o kai ka tau paanga, ka tau mau, tau palani, ko mea uloki. Ke kai ke tau fie maari e tau to. He aloa te pureanga koko se mau paanga. Pureanga ta se mau paanga ki. Ta koe hae a kounga o singa i ake mau ho paanga. He kai ke aha pureanga i alanga tokoni e tau tong tai. He kai ke tokona nusila ma seria ke tau tong tai. Itong. Nei mu o au ke aha. He koe uhinga. He ka tau mau ha paanga lahi ni ai au te tai me mo tau a tai na whaka Ikonomika. Pea koe ngai Polokalama koe te tau a tai na whaka Ikonomika I siua o koe ke tokoni I a hakonua. Ko tau tolu. Foi mau ke mahino foi mea koe ke tau kautaki. Ia mau ke mahino foi mea koe kapau e lato tau pureanga pa te kaha ngā ue. Pa Ikonomika ke development e ponua. Ko mea pe ko na hapai ho na ni maki ai e ma e ko e hapo. Ke ta mai Mamani a hono ko ja no ia e ma fa sai. Ko interest ia na oange ke tai ponua. Tai interest ngai ponua la lahi ka tau interest ta do. Si whakao whamon ko no ai tau tolu. Mahalo a pito kai whahena koutu mahalo ku mahino au pito koe ta i bae ku ta alo mai. Ka koutu koe veteki anga pe koe solution ia ko whamanato atu na ke omi e ta Polokalama lo au mo Mamani ki mua. Ai mahu inga ke siore rei kau taki o ngai whanua o e Pasifiki pe ko moana. Ke nau whaitaha moa nau whaunga whakapolisia pia te klea neutral nau tol ke nau tō whakataha pa koe foi mea aia o ku mahu inga upito ke lama whai koe tō eni he ku nau kei mapaki tolu pe eni e lau ai Melanesia mo Polynesia mo Micronesia ka koutui mahalo ia toi hu mai ka whai na kaita. O kai ke nau ilo nau tō koe hange ko lawa e peria o whako sea of aina. Tau niupo pe tau tō ka ta whai ai e me langa whakalakalaka hono ponua. Iyo koe foi poini. Tu iau ke whai. O koe ke tu iau ke whai ka mea koni ko region e region siwa. Iyo. O kukai ke tu iau ki ai he tau tokola. Kia tau kehe ia mea lahi. Tau takahano hope ponua whai me langa whakalakalaka ia te ia te. Kai kehe ku tau osi mau ha mea te hao a Pasifiki. Te oua alanga Mamani o whai te iha. Pea koe poini mahu inga. O kange
Iyo, wangepe ko talau ko di ko kau. Ko ne ko te he ko o se ni a ko apu ko ha tuku ia malau noa ko ja da pe ia. Ko moana mo ha ko siwa ko ngai kon ke tia utama ke opito ke tau no ko ha hon. Ki ha tau ko he pa. I see Sea of Islands ko ai perico. Ko fram e peria ke o me foi whakakau koe me ono ako he tau tu una te kai ke o mi koe colonization e colonial power o mau I mo vahe I tau tolu, he? Ai a koe e ofi mai re vai ai foi whakakau koe o kuke tala noa ke. Ka koutou kai wha to e hu faos mai kai ko ta foi faos to tolu en ke to e a fa tuku mai patata tau e ma fa mai tata no ia Kau sai pe siwo na tau to ke tau fio le e alu pe ki langa e tau wako moanga e tau ngawe ke ko I kai ke fio au o ata mai e tau wako ko o lau o tau tu he tum I he tau ngā ue ko ho tau whanua ko tau korete kena ke tau ki I tala no ko hui whakau whakalupu fuania hui ngai bahai ka tau taktaha nofo pe ai motu o palani ena langa whakalalaka ia pe ka tau toki lava hai ko mea le rei taha ko no ai tau toluku ai whakataha I tau tolu pe taha I whakataha Porque eu tau unu kata hata ko me o fai ko regionalism e uia Mamani ka ko tau wanga te tau Fotu ate tau atiu to ki whakau ke mea ko hoko pepe sio e toki o tokoni a Mamani te nau tokoni ko ke mo ko tokoni ko te mate ko tai ni o tau puta to tokoni ke mate Sanga peke ua te lava ata mai whakau. Ko mea ko uku hoko e tai. Kai ofa pe ko mea ko tau pe ero au ko pe ba o tonga tang toi mama nge mo toi saia. O tau ko tu ua e tau ki me ana ke luatu o mau ha tamai. Ka ko e anga e tau tala no tiu. Mahi mahata haya ka tau tolu ka pau ko kano mai ko Amerika ko ke tau ke ta to ke Amerika ka I he tu e tai ni ko pure ko e fono ko ya ko fatu ta mata ki Mamani ya kana uma walo to le nei kana sio ke hiki na to tong ko mo me ko ye ko ai ko ya ko familia Amerika se kau wapi mo hiki a tatong koroa ai unau aluki ai. Kia e toi kovi ange. Ke kongki mui e tau kia mo tau koro. Ka ko te konti e siu au tau ki MALO au bit. Ati kia tau kastai. E ilo na au ngati e tau Polokalama. Tau ata. Oa teke nau ita mai koe anga pe tata anoa. Tau ati. Ia lo au. MALO au ma o whainga mārie. MALO au bit o kai whahina, kia ku ato e wha MALO lahi. Katak, ki e teu ai Polokalama mo ngā e whakaukau ke wahe mai ke tau inasi ai. Pe I kai ngata ai ka kou wha MALO lahi atu kia ki mou tolu kotoa pe, ku mou kau mai o mai ngā e whakaukau. Ma ke mautolu te mo mea mai ke Polokalama koe ni I e kahau. Ka te ma tatau atu he, ka tau toki wakai a o tau e whe MALO o whalahi atu. MALO